Menin balalığımdan en baktılı gündörü uşul toğlarda öttü. Enem, singdisi Kuralay biz ökö düşü jezebez men yurttaş bolup uşul konuştu ile olturuştu. Sonun gündör ötkön. Keyin Kuralay bizin göz ötkөндөн keyin enem toğga çıga alбай kaldı. Aradan kança jыл ötkөндүгүн bilbeyim. Enem toğlordu, жүргөн жерлерин sagынды окшойт. Анда санда мага карап, калык, bir eşek taap toğga apарып келбейсиңби деп айтчу болду. Men balalık kıldımбы, көп деле көңүл бурбаган экенмин. Ал айтканын аткара албадым. Aradan daha kança ötüp enem maga bir gün kalık, maşina менен meni Baratali'nin үйüne alıp barıp kelçi deyt. Baratali avanın үйü şol кезде айылдын başında, enem toğga barчу жолдун boyunda болчу. Baratali'nin үйүнүн жанына баргандан сизге эмне болот десем, ошол жерде Котур булактын суусу агат. Суу менен кошо тоо жактан жел келет. Жел менен кошо арчалардын, кийготтордун, карагандын гүлдөрүнүн жыты келет. Ошол жерге кичине отуруп келеличи дейт. Анысын да аткара албадым. Энем арманда кеткендир. Мен эми түшүнүп отурбаймбы тоолордун баркын. Ошондо бир жол алып барып келсем эмне? Бүгүн тоого жөнөп жатып, Ташакама кирдим. Тоого баратам. Сизге эмне ала келейин деп чын тамаша кылып айтсам, бир аз ойлонуп, тоонун жытын ала кел деп айтты. Энемди эстедим. Көзүмө жаш тегеренгендей болду. Макул деп дубасын алып жөнөп кете бердим. Мына Көкдөөнүн бооруна келдим. Мына ылдыйдагы көрүнгөн таштуу сайды көл деп койчу эле. Ушул жерде илгери мына жактан жар көчүп, мына жерден жар көчүп суунун нугун тосуп ушул жерге көл пайда кылган дейт. Бирок ал көлдү көргөн кишилерди биз көргөн жокпуз. Siz barıp geldiğinizde geldik. Oşo siz жүргөн тоолорго келдик. Men sizge Көкдөөнү алып келе албадым. Анан ошол Көкдөөнүн жытын алып келдим сизге. Мына. Бул ошол катта таштын жакы белиндеги күйгөт. Таштын үстүндөгү. Таштын үстүндөгү аны суулардын ийин тушундагы. Анан карагандар гүлдөптүр, мунун жытынан сиз сагынсаңыз керек. Sarısı var o. Мына жытын карасаңыз карагандын жытын. Ушундай болобу? Mına gülderinde şunday jıttan turma. Булар жыттанбайт да ошондой. Мына ол айлама кетип атканда бир сонун арча бар экен. Ошол арчанын жыты эң жакшы дешти эле, ошол арчанын жытынан алып келдим сизге. Шергин бар. Мына жыттасаңыз мына. Алыстан эле жыттан өтөт. Şunu belki sizge çıkarayım degende yolun aslında taşın küçüğünde. Tak oşodan alып келдим да, ошонун жыты жакшы деп айтышчу эле. Ошодан алып келдим. Taşın küçüğünde. Анан эми тоонун өзүн алып келе албасам эми ошол жытын алып келдим да. Ошол бала саалатына жыттап, мына жыттасаңыз ошо көзүңүздү жумуп алып жыттасаңыз ошо бала кезиңиздеги жүргөнүңүздү эскертип. Azmaz. Bulardan jıt hiç nese olmayıp duruyor. Ona karagandın jıtın tezrak jıttap bitirin. Çoğulman saynesler ettim lan. Hani жазып коюп койсо öğretirsin. Fırgat koş gerek tamam mı? Buna niyamile İyi mi Көкдөөн жытты da. Şu taşın üstlerinde hemen çıkartılacak. Emin men Bişkek'e ketip atam men bir dua kılıp koyun bir. Çay içmedin mi? Çay içeriz. Kalk. Allah kendini kazansın. Umurunu uzatsın. Şunlar yakşı niyetlerini Allah kavrasın. Dileğini kavrasın. Zamanlık böyle. Yükümlüğünde karzlar var. Yolun daima açık olsun. Yolga çıksan yolun açık olsun. Yolların kızı olsun, yerin yakşı olsun, adam yaşayıp bilinci, yakşı bazı zaman olsun. Bana sakan bir için testten, zamanlık öyle oynasın.
Yaxşı var, geçsen yaxşı var, yaxşı gözüksün, Allah kılmasın. Yolun açık olsun, daima. Жап-жашыл жибекти жамынгандай чайкалган төрүңдү сагындым ай жашоодо керемет кандай күч бар жол күтүп мен сага камынгандай сактадым унутпай элесиңди салкын төр кызгалдак белес